Lingba ka press conference ka blalong henne ka singi ka arpo atring unailar hapo ka Shillong Press Club ka Muay Thai Association of Meghalaya ka lapang banapay ba bakalawan pai no siyeng harin baklada banwan ya simbenta ban mikmat ya kari India sya ka jingela ka blalong hapo ri Malaysia harin bakilawan ya simbenta ha ka Youth IMFA Championship of Muay Thai ka blalong nadu ka khandai tari unailar bar ka blakut no min ha ka arpo tari unailar kisan ngut ki khna ele ka jong ka Muay Thai Association of Meghalaya hapo ka jingelam jong uba Angelo Sun job kawai kita kemarupa dan atli kita kemarunong. Kalian ka asosiasi ni kumpau kajing sungu kamtam yakini kena belalai dengan simenta hak tega world championship jong ka youth world championship keba kini kena sangat kebalai minang ni ila sim saya ka sap talent bakilele kai ha bat performance bat ban kundu bari kiri kiboker ban ele kai tengah so gunung ba kidon kibelaren ha quarter final idon duele ka first round second round dan beri lele kai ba bat beri kimsen dan punya beno bijing masau la ne ni beno bijing panggal pat ban beri ngilong malong kumne hi kumengiwan kumne kidon penega mat pat sai ban tengi rupsen nagari player kidon kumba at lainut napo India dan napo Meghalaya ngidon sanmut dan kui kita ki kui state kidon boper di Rio medal napo India ya kaneka Youth World Championship kilong saumut tengidan honi Christine Marie Riang ibala pois final ibala persya ya ko Philippines kadai World Championship nah kalian ga Muay Thai ni so ba pau nongkong siape ya ka United Muay Thai Association of India kepada Meghalaya Muay Thai Association kepada atlet keneka association bapa semua ya presiden budaya presiden Sinha budaya napo Tripura presiden empat video ya sekretari jong keneka association di India budaya Dr. Shira bani lang stay oleh Sinran ini kampam ya ka ri prokoi melik sebentar teh dengan baga jalan putih bangiru nang ni napo Meghalaya ngila bali simbenta ha ketiga World Championship program sudah persen mana habis ni sini. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.